Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. Ka sunjuk ginongnya akali padba East Khas Hills hapo ka jingelam uwanton bog jirwa kalapan pau persya juri ya karai jung ka sarkar jelaban pinmi thamai ya ki identity card ID card nagabenta ginongnya akali commercial batru ya ka hukum ban pendan yaki High Security Registration Plates HSRP. Habakran Shakilat Pathai Khubor, Ujirwa ulakan thok ting ya menteri katnat jengok kai perthai, uba polling do bat ya katnat transport halor kini ki rai ki ba ukhot, kum ki an ki ba pinsniu dur bat klam jing sngo thu ya ka jing jong ginongnya akali. Ula penpau bagane ka jing temu ban pinmi ID card thamai kalong ka jing pin kharai ya ki nongnya ki balanang ya kendu jing ha ka kam ka baki treiman la kasngi ngen om persya ya ki kendon an loong ujirwa henry ka sarkar ka deban pelong shwa ka jing pin sngotu bait ba ka babiang ka jing kran shai bar ka jing kershan halor ka rukam pendam ka jing pin mi ID card thamai bar ka jing pin trei kam ya ki HSRP klam da aipor lane ka jingyarap kalong ka jingya terking. Ula keliru ya ka nongrim baka sarkar ka don ban pinmi da ki ID card thamai haba kinongnya kali pat ba ki don lupa ya ki kot kisla batrekam bat balap diang da katna transport. Ula ongru bagane ka rai kalong ka bale matla bat baklam da pet benya ya ka jinglong jingman jong kinongnya ha ka kam. Ka sarkar ka reban smuthu bagane ka jingpin bor banyo da ki ID thamai Klam jingkren bat klam jing sngotu kalong ka jingyalam bakla yangi kinong trailer ong ujarwa. Haba ka sarkar kala ban khampet benya kadai ban pinbha ya ki surong thau jaka shong kali bat pintrai kam hong ya ki kendon dor kali. Ujarwa ula ai jing maham balada ka sarkar kampiang ya ki jing dawa jong kinongnya kali ka sunjuk kan sa shimrai ban pelong da ki jing yaki lane ban sange no sendon ka jingyat kali ha ka district. Ula kerpat ya ke sarkar ban khot jingya lang bat ki pat ba bakta halor ki kendon trekam ki badan ka jingya dei baka kam transport ka sunjuk kala dawa ba ke sarkar ka dei ban wengno mardor ya ka ID card pathamai bat ban bishar nya biang ya ka jingpin bor ban pendat HSRP da ka bakdo baka an ya ka jingpin kala ya ka kom trekam ka dei ban shim ya ka sur jong ki bala syakta ha ka perkhat lang Silai kadai bapas tang balik nak tang nak kalian ka traffic department ling ba hati ki por ba mensua bampat long digitalize te lapan bet hak RTI meeting te ka RTI pada kadai ka autonomous body hak ba kala ban rai ginu menta te menta ba kala di digital te menta tang su check yo number kali dak lap kai bot number phone yo kita kali filap bot try kali usahe but man la kawai pagawai ka kali kamai da fikenya ka tourist nane fikenya ka local taxi ru number plate ujung ini ngila bro koi body ngita sadian tu bro saya kaman ngita saya kadiang ngita nakmat ngita nadian ngita kata kadi koi te kan tersajo ka por nang 6 tahun driver ngila dep si ngila dep tak si tu number jong ka MMTU kata orang ipta saya kadiang ni te saya ipar nang don kam bu security issue 6 tahun ba so dei ba ka uniform hi kawai kalom tal ada ka government hi kasdang tengi ngisipet ya ta mo nginam pajikran ya habi de utang uniform ya ko menta ngisipet lamar ko makalong menta hi ka sokar kumusong no hangni po hili area jongi kawai kalong ba ning ba kani ka jinglong jong ka sun beneng teng ka uniform ada ngipang uniform dadi bastang uniform kami ha pa ka jinglong jong sun beneng ka jongi sini kalong ma hita banta hi teng ka sit teng ka khap teng hak sisni ka sawayam teng hinong kumno pa haba kumta teng si kasong kasokar kadi ban khot bagini kran ngini khir ngini tai bahi takian bat kumjo ngasu kentu ba lada kanono kasokar ka ba kwa ban snahan kadi ban snana kata kalenti ka badai namar ba ban sukta ya ke ba malong long kalong ibet gen mo kadu ki minister lane kita ki nong tawan makin syukran sabar dong kaan kalong ka ba leran gen bajai ban rio nakalian ka jongar buay naki kasi kamay taksi na kami po sila so ba lesi kani ka kaplan yung ka government lesi kadi ka ban wanra kini gila kalong ban income yang iki lebar taksi iya kadi siya kani ka sulong na kani ka jela ka jungi
kalawan kuwi ka project kuwi ko smart project. Kaya nang yung ba tang nakadaw begini ki taksi kiba kamay running po silong ane kini gini kali kiba kamay ane po silong ane ki ada nakali ang surkar kadang wanra ada kali bet kali ka pelan kalong ba kali ka smart project kamut kam dan jemut ban khot ada smart project hen ka silong city gitu ni dikatahi kali ka jemut ka ba kwa ai kwa rahmat ki press media kita lang bagi kali ka si kita Teka siyong hi haga di siya nagaliang jong haman la kuwi pakuwi ki local taxi ki ladon mo pa ya kata safety hamtam na habang ipet ki number plate ang taxi sticker ki ba nagaliang nga traffic department ni pinaay ta nang ta ya ki driver ki nomnya ya ki kali ki ladon na ki license gamot ki tu ki ade ki identity ki ba kasukar hi gala itu ni baro te henry banyak kan pate kata suba kasurkar hi dala dia haban nangkong kala penni ki baro hi ki kendon ki ba kala bu nak bentang safety jong ki travelers ban kamtam ki driver ki balik ki banyak ki kali teng soba tanggani ru soba kala piang bin ah kebede be sian ini ban thau dak ni pate ki polisi ni gilat ban nonra ya ka kebede hi bat ka kindong lik ngwan ni po silong ni soba ka kala long thik ko pun kam no ki bapli ki ni ki long nya taksi kebede ni po silong kamtam ki babun hi na kinong nya taksi ki dei ki ong no ki ba kilong uneducated na kilong less educated mo makikuna kapuli ki tikuntang suba kalong thik tambal suindon na ni banundra aya kajing pagkam ka yaki para driver ki ya kamay dali ni po silong kita try ngila edon lang ni pati president jong ka is kasihel taxi welfare association te insa island kajing kran na pwede ta te nakaliang katungar ore kabuwe hintang nakinong nya taxi bakamay taxi ni po silong ikatahi kung namarba nakaliang katungi kala kali te nakaliang katunga hadin ba ngilay hadin bingi osho ya ka hingi kubor hamsaya ki besini inang ni nang tay nadu ba kalami katuga buang bangi ba kadon guwi ka kali ka taxi ka bakamay hangi po silong kajaka ngam dakan mabasu tay po ki youtube via letit ya kata bagi ong makila panmi katuga bata da kay ban pensubi ki passenger ba driver ro ti hadin katu kalami kajengkiran nang ni nang tay ba ki kakentin ka boong ba bansingan galit kawan re ki passenger ki don kamban syong tang dah kalistan ni kani ong gardi ki babakala ti khnang ba kan wanra ya kajing ibang lang ya baro ki nongnya taksi ni po silong nga suka pan ajemut tang ni babaro hi ki taksi running do kimdai ki sniu baro ki taksi running do kimdai ki sniu re yo le si yo don pade kinu ki ba le bakla lani kiba le ikano ka balong bean ka balong persya ya kalong priman pri ki kamtam ki nong lingwan di kaan pati ka don kan ngi hapo ka salat ngi kaan ka don kaan hi kan le kam kata kadi ka banga suka pan persya nakaliang ka ngar kuwi ni ki kong ga taksi masih kamay taksi hang po silo ba inbox mi iba mixi ka sa kalawang ra yung kaan ban isu ID no yaki driver taksi na ki commercial vehicle mo nang tabang ra kating snan kalay kawan kunjo na bunta ba itong makisaw kuno kala ni habiri baka ta ka news mo ang patong bakaan habiri baka kubor ka ba sukren nagaliang minister in charge of tourism pa Polindo ti nagaliang juming kasang hi misngaw kaman si kadaya ba nagaliang sorkar kalakwa masnaan tamba kani kaan pata ki masisir may driver ki lebet kalong uniform ro ko green dia te banong masnaan tang ni po migalya hapo kaak pada kambatay kata kalau lupa sabar ng kaan Henry ke ka ba perlong ba mantak bladon lupa pada hakaan kalong ba hakino no kali kamay na depok lupa hang tu katkum ka central motor vehicle kaknais pa provoka but ka central motor vehicles rules kaknais pa pundai ada batai sai ba hang tu ba tang ya kerteng jong try kali lam display rengkat berki number phone mo te ya kini ka kampul ada blek tang hakipor ba manswa Henry ke ba pelong pat ya kita kali bakin mi sakmat di por mbu dak sinjor dak baki ang bang isu phone lenter untip kiti phone hakon uno ko banta ta kamlong skirt chu lani kamlong safe wadi kita kali te kaig ba pelong panang din nang to ko wanra no si kini ka security new high security number plate te klado no to ko banta
Tementa pada ru benong ban ra kata jingngan nak menta ka lek kawan jengi pajba nong lek nongwan ni kentu ya sorkar ba lakuno kumno kini banbu 24/7 ya kini ki pulit traffic nrai kembangilap menta long wada traffic police tang pok praje te nak chu te wada kali kamai jongi rungi kamai tang hablo menta pok pra kna beje ngimju kamai plat menta te kai ba pelong pat ban lek ya sorkar ni menta kalau mendek soft target jong government ban on rekam itu tracking device ya ki kali kamai mo kata kade beningkong namar ba kitu kinong sa luti lani kitu kinong sa le kamsnio hapo kali local taxi men ngi tang hikot kubor henry kai ba penlongo yangi kaseng par ki kami sakmat bakin al complain sengi kaseng lani bakin ada kai fire sa ka concern department te kata kade bawan ra yangi hak umdum yo le se kade tang ka jingkwa ban penthok bia yangi kaseng tu ngani kinong nya kali ru ngimla bentin te hadu kat kini kisni ki bamentahi ni ong bet persa ye ki pajba nong le nongwan bakim dei bantia ba haba kisong da kanuno ka local taxi kamju khamle jangai kerami persa ka local taxi kamju khamle jangai kadistan ka ba kla jangai pada kadi 1 kilometer namar ba ka Shillong city ka dantang 10.5 square kilometer te kalong halon bede ba kata ka banta te nak yang jongi kaseng hi ngi sa hakumdum bangin pet ya kata notification jong government. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.